Bog svima, moje ime je Ana Knežić, imam 21 godinu i studiram na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a također volontiram u udruzi Interaktiva koja se bavi upravo Erasmus Plus projektima. Donedavno sam bila učenica matematičke gimnazije i zato mi je jako drago snimati ovaj video za vas. Vjerujem da već dosta toga znate o Erasmusu, da ste dosta toga čuli, pa bih ukratko htjela podijeliti svoje iskustvo s vama. Kad sam bila u srednjoj školi, uvijek sam imala želju otputovati negdje, upoznavati ljude i vidjeti svijet, ali nisam znala kako započeti. Činilo mi se to dosta daleko, dosta nedostižno. No početkom prošle godine vidjela sam objavu da se traže sudionici za projekt u Litvi. Svidjela mi se tema i to je bilo to. Poslala sam prijavu. Na moju veliku sreću bila sam primljena i to je bio početak mog Erasmus Plus putovanja. Od tada sam bila na dosta projekta, ali uvijek će mi u najljepšem sjećaju ostati baš taj prvi projekt, jer sam tad po prvi put otkrila te Erasmus čari. Novi ljudi, zabava i učenje, nove kulture, nova država, skroz neki drugčiji svijet. A jednom kada te čari otkrijete, uvijek ćete im se vraćati baš kao i ja. I možda vam se na početku to čini dosta zastrašujuće. Ali vjerujte mi, Erasmus Plus vas priprema za život. Učite kako brzo rješavati probleme, učite se snalaziti u novim situacijama, stvarate prijateljstva po cijelom svijetu i postajete organiziranije. Ima još dosta toga, no da sad ne nabrajam, htjela bih izdvojiti i 3 stvari gdje je meni Erasmus Plus najviše pomogao. Prvo je samopouzdanje. Prvi put kad sam išla na Erasmus Plus projekt, meni je to bilo malo previše, bila sam malo izbunjena, dosta toga mi je bilo nepoznato, ali me upravo to izbacilo iz neke zone komfora i pomoglo mi je da se suočim samo sa sobom zapravo, sa svojim nesigurnostima, sa svojim dobrim i lošim stranama i naučila sam puno toga o sebi, ali najvažnije što sam naučila je vjerovati sebi. Pogotovo kad sam vidjela da mogu riješiti neke probleme sama i prilagoditi se nepoznatim situacijama. Sada kad se nađem pred izazovima, lakše mi je djelovati jer vjerujem u svoje sposobnosti. Druga stvar je samo snalaženje, odnosno ta neka samostalnost, jer vas Erasmus stavlja u situacije na koje baš i niste navikli i nećete uvijek imati nekoga ko vam može pomoći, pa ste prisiljeni biti samostalni. Niste pod okriljem nekog, ne može vam neko odmah tu pomoći kao što možda ovdje vam pomaže, nego djelujete sami za sebe. Od organiziranja putovanja do komunikacija na stranom jeziku, svašta ćete proći što će vam pomoći da postanete samostalniji. I zadnja stvar u kojoj ja mislim da je meni Erasmus Plus jako pomogao je širenje perspektive. Upoznajte ljude iz različitih dijelova Europe i šire i svako ima drugčiji pogled na svijet. Najviše po razgovoru s njima učila sam o njihovim kulturama, o običajima, o načinu razmišljanja i to stvarno otvara oči. Shvatite da nije sve tako crno-bijelo i da ima jako puno načina koji možete gledati na jedno te istu stvar. I to mi je dosta pomoglo da budem otvorenija prema različitostima i da proširim vlastite granice razmišljanja. Imam također i neke savjete za vas, a prvi je upravo po pitanju prijava i pronalaženja novih projekata, a to je da se priključite Facebook grupama. Tamo ćete najbolje moći naći projekte, izbacuju se svaki dan novi projekti, samo uđite u Facebook grupe Erasmus Plus Hrvatska i slično i sigurna sam da ćete naći nešto što vas zanima. Po pitanju same prijave, najviše istaknite svoju motivaciju, odnosno zašto ste baš vi osoba koja treba ići na ovaj projekt. To će vas jako istaknuti među drugim kandidatima i vjerujte mi, to će vam jako puno pomoći. Ako se možda bojite ići sami, jedan moj savjet je da se prijavite s prijateljem. Možete čak to i napisati u prijavi, ali mislim da je jednostavno sama ta spoznaja da se prijavljujete s nekim jako dobra stvar za vas, jer vam daje tu neku početnu sigurnost i onda ste spremniji otići upravo na taj projekt čak i ako ta druga ili treća osoba ne prođe. A što se tiče tema, bit će tema o kojima znate puno i one o kojima ne znate puno, no obje su odlične opcije. Ako znate puno, možete dosta toga doprinijeti, ali ako ne znate puno, to nije loše zato što možete puno toga naučiti i čuti od drugih ljudi. Zadnja stvar, odnosno zadnji savjet koji imam, je da ćete sami sebe upoznati najbolje tek kada se nađete u situaciji skroz izvan svoje komfort zone. Mi smo previše navikli na taj neki svakidašnji svijet, a u novom okruženju otkrivate
koliko se dobro možete snaći, što vam se sviđa, što vas interesira i ono najbitnije, tko ste vi zapravo. Na kraju, želim vas potaknuti da ne propustite ovu nevjerojatnu priliku koju vam Erasmus Plus nudi. Za mene je to uvijek bilo više od putovanja, to mi je bila prilika da postanem samostalnija i otvorenija prema svijetu. Svaka osoba koju sam upoznala, svaka kultura koju sam iskusila, svaka država koju sam obišla, oblikovali su me na način na koji nisam očekivala. No tu sam gdje sam upravo zbog toga. I zato budite hrabri, istražujte, učite, putujte, jer svaki korak izvan zone komfora donosi vam nevjerojatne mogućnosti. Uživite se u svaku avanturu i zapamtite da je svaki izazov samo prilika za rast. Na vašim projektima i jedva čekam čuti vaše priče.